Abusia mi do biara se said so odi odo abebo dom na abeka me ho e wa fidi kase yi eso me gidi se wompo mu e hihye yi e de ema na abusia na me bisa se den e na beba na oba tan ana be matan obebie na no aka se wanu ne ho mpo se wo ye e den na beba den ya na abofra e be yi ama na agya anane na etumi kasa na nuhu nsem we e de ato na brabo so anate waka e de a kire no abusia ene story ababeka me nsa e wa fidi kase yi so no e ye nsem bebre abofra bi atu anamo bi a ne maame chese obu na mi ani suo abusia yenkwai yenkonkoti ade popotia abofra na ye a nti maame e kase we bi na no e kasa nsem we e de a kire no yenkone yenkonkoti embra sese Awia mo na monam e de na sie de na pragia driver no wayo na ba na sen sase boy nkomo na yawo sidialai okay the wa usi bom nkomo no obade da me oba mama da fi se obi na di uba dwirim sa nti e ni bra ne de abanya sumdwe so ana nti wani bra na me so me mama ni abra boa wo ti fa me nante yenko nti nkura ne ba tambia no mu tware yetimi sa baby yetene ho ye mulam nti tambia no mu ko school nti last me no ana akwaya ba say ma ai pragia drop baby du wa e du kwa ne so a no wa fa me wa fa no se wa fa na tremu wa fa o ma tene nkura ni nyina ni o ma no ye say ba cho mo ye 5 o mo ye 5 penny was say penny was 16 years okay idiodi ho 30 ono na ni wa ba asemi ona o to emi o mama o fie no kikama ni sisi so penny was 16 the odi na chi was saying the 20 years and is 7 can 13 we are 13 okay into bucket to pa no enya say 6 years na one so fie say 42 eti praga driver and ono wo ya adoye odu anu afa o mani nya de o mko school to aso nti mo na o de o se ma me de ne bebe fie no aka asem bi a che am se di asem wasi hey praga driver no won pe 16 no pe 12 years no am se ma me hwe me double na ye ntma se ye hwe awade na papa bu ye na much oh she said oh yeah chobe eduma ye tian the car na me to eduane na me aduane na me eduane na se no ya o ma to bagu na ma kwehwe we di se ye be ya oh mo beto mo na so bi ka cho so wo pewa na wetimi a obo mama ya hwe na wa ampinu enke bibia so fa nti ha ye nwura me se tetew ne bego me a hwan ene beji ande baby amuti ho ye wurem ade nti na muti wurem che se new site na wo kan ya na oh okay all right nti no me ka sa achira me nti edu me fa nbe se we week na bo na ba akraya kana sem nyina achira na mpese me be ni school ebo akra de he na kana sem achira no hai obolo o de sa no asay bre plato akonsua brabaje ne ko farabra da bi de twen papa no beje no de nako anya ko le so kwa je no bobo na fa ne ma wo mo e ma me to an komo so wasi wa de ne bebe fi nti oba fi na wasi ma me pesa akle me sha akle school na da chi na ma wale no am se krache wo de ba wale e ba ahwe ni school de na nka fata aboa ye no na fata na ba because me sika na de akula we ma say hwe ni school na wale na bedu ba bi na akula na ko choose di ope na me maame no ma be yi kansinsemu nti mesrew e be ya ko sika na me ametu ma hwe ma sana wo ka kire praga driver one na danfo bi ne be na so mo baji aware o asi wa wade ne bia ewo ma enwa blantie yi da ana me say me baby say ye say mo some fa from no say ana say mo fa from sa e be ye because me show mo cry enti no me won sa be bo so na emi ensanchi na blantie na ba
Ma, me go South Africa. Hey. Na me ba maba. Me ma me wo ho. Na me pese me be hwe akra no asitine. What the now miensa no jai pagani chiko South Africa. What dey? What ba no say who be of free South Africa e ba. Who the dress ya bo. No she dey Mami, oba no fa no fortune no. Mami me ba. Anya sa be se kwotena ha. Ye sha ase anu ara. Pesedu. Jai mani abre what? Akim me reckon it in any. Me tie wa yen kasa. Me say the dress no the buy e dey na e ma wo gidi so free South Africa na ba. Oh, me dress dey na efe. No she soro wo she dey coat wana. Okay, na enwumre nti no. Me examine person boy ni be hu se. Me ma adwene eni ne so. Na so obi aba. Waba ofie enye den ya so obedi ewu ni ebisa o say. Oba no she dey anti kan me kire dey no she. Oh, she train kakra. Boys in tade. Okay. Shoe jeans. Shoe dey yen. Shoe ya edu ye hey. Combat. One friend say Timberland. Say how do you go you na? Oh, one day I na mo fe. South Africa. That was Sebi. We're Rasta because South Africa for me Rasta. Okay. Na mbisa say na wo South Africa esi wo fe. E no aba beti na mfitire mu ye adwuma. Osi wo e na sunbie ye den ni wo. Nti ha e na ye kama nti aba beti. Musa okay. Nti ye jina na wasema me de niema bi bai. Na niema na dos na mpese me bai minua me ye pona kwa kwedi nya wo pe na me de aka ma wo fo. Na me say okay. Se waka sa de a me de mi say wo ba kwan yeso. Enti oni ni apanyin o munko oni o munko na munko hwe ni ma ne di fama afe do ko oni ni nua de na wo ba no na ni nua be ye wo ba eja me boys no na me say ho ye nwura mti me pese no because mati was story bebre enti me pese chira ko no obi abeta senti me ya me se me ba Oba me se me ba sa na me enti o free South Africa ba enti woni ni nua ne nko o si o eni mra omla de niema bi aba omla na nko omla me yibi okay no mfa de aka ne ma na wofo okay na me se ne ete sa de a ade nti na wo ba wan fa ne ma na ama na o si o edoso nti wontumi nsu ani nyina enu pragi na wo mi sa ne sa ne ma ben enti wana me se ne sa de a because me ma di ni boy ni so say me penihwi o enti na bro ba ho no so na say enwumere be bo a pacha enti enwumere obi be fa obaba be ma wono wakase obesi na si wa ahwe no mana ko sukuu no owi awaye ne ho ade na wakọ na otwe ensa echi akọ ba abesia ba ba be yin paboa wa what is a Borough Market wa ba ho ma chia be Timberland ibi ade aba enwumere so fi South Africa ba na ode niema ba wa misa no say niema ba ntade na adai dia imagine say oba no nyo no nko bai chadide oni na danfo na bai enti anu nti na mama anya dai me misano sa question na mi se ne etisa dia woni unia panyi no monko ne makoro because na onia panyi no ebe wi school no o nani gifo ho pa ube no akoba bi wase ma me ne omu gosua de enti me nso me phone kron na the phone ne edisua de ye pe so e wom say enen kwada no nya phones de na so phone kwa ne edisua de nti me de na obi de na me nto obi enti no so ana na omu di so enti na afi wo kwa abontere ekosua de enti wo cancer na me say ana South Africa de phone ni bi bebem eni was ma wo dem ye nko na say phone ni bi bam di a eni na de wo sa akoto no e mo kan koto eni ejam fa ne sana okoye enti ozo omu koduru ho no ena oka say inscomo de modia uni abeme mintimi se omu ka say inscomo di mo omu duru ho no say oka chance ma uni enkoto nsu mrani no ma dufie o ma dufie de nimo ma uni mbe bia be manete na me nim be bia be manete yo nti e chirije ya na nko hwe be bia oti nti ewo
me fan say ho nwuram kakra ho nwuram was ye new site nti was osoma ano no ene wo ka to veranda ni o ka wan to veranda we ozu oduru ono na osoma wone na damfo no se munto nsuo mre me nti wo munto nsuo mre no ozu o ka na to veranda na eja kwane no eye enti oba ya no na msi na niema be nko anu ma chese no si o ma wo mu di be se wo mu ko wo mu di be se me fa ni se o mu ko be 6:30 e bo 7 no mo mai o mu se bo 7 ese o mu obi ewra dem na wo yiri o sua wade minim sa na mkire se e bo be 7 no mo mai no wa mo nko ntene ankore me di America ema papa bi kura no papa bi eti site ono si ma me na he na wu kwei na nse me man kura me obi perform so komo mo ne ma me so kura mistake am ye ma mi so wo mo mama ne de ne ko eno si ma me de me ko be fo me de me ko be ye e di no wa ye na se uko na se yekoku mo ma yekoku na wo kan wa samsai eno si bese me enko na me ni nyina yekoduru na boy ne se oh ma enka me de wo mu bo na ne ma ne dosu ntina ya che no ena nsi bese enti ye wa na nsi bese na mu nkofi na mu nkofi eno mu kokotana akra na anka chere me se bia ma obey wanka dana na dwene wanka e bese e ko be 3 months wanka mbisa ada na mu che o se o ma bibiani na msi okay enti mi won sa mi sumi ni mi se de o mu sitie na fe in life bi o pese mi na mi yi o mu ti enti mi yi ni ti o si de bi mi me nyi mi ti se de me wo ayi o na msi o wo de wanyi ni na msi wanyi ni 30 years wanyi ni mi na life mam ene ma me wo boa na mi ye jam life man me jam life mam maso ye jema wali nti usu ye bedi wawale nti me ya na metiati omu se nti duru baby no na akra ihu dane Oso na de kata wanu nti ama okasa na sa akako da me kasa ya ha mame me pese me sane me pese me di jabe ba so me pese me ne ukọ no boko nti de bo amane ne boko because obi ana edi wo ba bone ana yesisi mu nti ana mo pase e ka bi ma nti sa wo yese odu hu se o ba mi ti so na mte nti de wo ka no sinipi na kama ni sina fe mi sa oba no de wo nti afi edru betre man se na ne ho ahya ase no wo fefefefe na sister adai o se ma bibia ni ho na msi bibia ni ho ene mu nko square e wa na omo ba e ombe na woni ni apanyi no ka cha ne se si ne si o na mpesa menu meduru ewu enam se ena wa na se obe no meduru e da na ye fa no anu meduru enti opese onu meduru winti se o tese me tese wewu a me o kan ye asie a kire onu apanyi no nti se o tese wewu a na ye sa kwan no so enti enu wewu wa no onu apanyi na me dompo no obe na o se mama mesro yenim se de wusitie akure yi se wutis wonyema ubekuno enu nti empese ubekuno enti bi de mesro se mama wonyem na me se ohini mekum nipa adenti no wonyem na won mama na ye se bia mama menyem na won kan chen se mama se na me hu kwan a me fa so a me hu ne meye na be ka cha me se me mekum nipa o se mama o so bebo no eti obro le mare nim kakra bre no ti ko pese me ne oba no anso ekasa na wanso no watwa matro bi ma kire wo de nti a watwa matro no ede na asi nyise no afa wo kire wo nipa ko one na nyem nti wa e ba ya ye je ne ko ono ne sa akwada no oh okay nti wa na me frɛ no na me si mo bibia ha no wo de nipa na ebe fi nipa wo de ni be fi ni nti se meduma bo me kura na me gia kura no meduma bo me
na ma ye adwumaden na me de ahwe omo enti mo me bibia ha no onwo emfama me de akora no na onchire me pakro no Nyankopon ani ni kure ne wotana se chire na no ko boy ne ho kwa ya nkoto no ne ye ko ne papa ho ene nyame ne no kure ani mini ne ma me ne papa ne de wode ye feso na ne ma me no odi matem papa ade no di watem wo ma ahia mo na wuni bi na won hwe so wo pemmoa e de ne yanya wo ma me de ne yanya wo o pemmoa fi ho ene omo ba sa wuni bi ma me no pemmoa enu nti ne aba me pemmoa nkura num no wo na wo hwe wo ma me eti de na esi enti di akwesi ne se boye no onye na dwen se obehwe onye me ye no obla me 30 cedis a month 30 cedis a month bachara enti na ese de bia one na me ye adwuma enti no me ka se emfa ne saa ana na ka se emfa ne saa enti me je ne saa de hwe no na me ye adwuma because boy na me ko hu won boy na be ka chen se maame yenyi nyinsa ne ntunu ena me se hwe nimdie teacher ni betimi de ama akola we beti eba teacher ni ntimi mfa ma no enti sa akola we enyema odi be ko school ko si se obewo meje akola no enti menye wo kapre enka moje edibem ehu enti me pese me mu se what say baby ni kwa this oba no nya say ne ba na nya say so ko 9 months enti owo ye ni nyina still 30 cedis a month na owo ye no ena eja me de tutu nkrofo ani no obla ni 50 cedis a month enti afede no wo kwa afede 50 cedis no be ka chance ma adwuma ne enti 50 cedis ni de mintumi enchi adu then na pese ye bo isi no de tiene se me wo kwa na grade no e court no police station ye frame mi wo fie ni e frame se me police station then na pese ye wow baby am akode me mpeti the empesa mo ye boa boy ni so be hye boy na me na hwa akole ya mame because na ni 3 days club papa ne twa me nturu bi papa ne fre ne ba ne ba ho be ka kire me se ono ne yare wo si ne dwuma asai nto de akwa akosi ye fre ne sei fitem na so ne papa fre me o ka kire me se ne ba ne yare serious o evangelist na o preach cause I'm preaching no mutade o monsakata o mon waya amana kan ho o preach okay nya mensa wo so okay the ten say ma wo 5 mo 2 say 5 to because I say any na wuti ya la be me katakata wa wo 5 mo 2 say 5 wo ba ku bia o tu ba ya me tu me say adentia minti me kula mu kula nka me ngu o say o ho bebe o ho be pen me wo am bata me sirem me tu me sen nti me tu fa nti ese ba se wo be wu bia ma ka ho na e bia nya me fan se wo de ka wo ten ya wo ba ku bia o be tu ba ku what hu panyin zemben ogo so onyima wo bodam wo na te ko no ma bebe nyinsa ntenu ti na ma don sakata wa no o mi fi se bia o evangelist oh David me ba am so amani akoda no ni nkomo na bibi nti se de maka ne mfie no nti ne da achinti ene wa haye bo ho ban ye kata de nim kakra na me de me fra na adwa ne ai no mabisa no what happened exactly adwa ete say chenko pando ma oni so o kwa wo so na me ni ho ti ma ne so pa o mo te say nko pando yo then na si de o ma me aka no matie but ne pe wa wo de enso ati pa so ya te agogo na boy bia na ye ko school ya wo hu ya no afai e fe na prosper e friend say prosper ti o hu ya no de aba besifi ti no afai be 2 weeks na o ka che me say opeme na opesenka e ko hu me ma na me si yo na me de me ko school me ntimi nka se me pen na ma me na ehwe me ba pan so nti me ka we nyina chen be 3 weeks achi na oba no be ka chen ma me se na ode nioma bia ba ma me ma ye nko ne nkoje ti me ne before so ka se opewo no na wo ne kasa na wo ta hu no
na woni ni di nkomo ben na woni ni di ansa na okọ South Africa aba no aso ye hu ne dia ya na menini ndi nkomo fi se na mempene so se menene be di nkomo akọ echi ba ne praga ne de mo pene furu on pene so ba do ba furu praga ne free ya be si fie na mo echi se so echi enwe mu na mo se dey wa ewiase so because in here our report ma principal sana wo kire mu de but edru ne kabra e be ka ko mitiro nti meka masem na chile ni wie se me ma me na ehwe me ntimi enka se me pene so aman ti be 3 weeks achini ehun ni bi ti and chema mi sam say nti ya mo na fam na ekona de ya fam no ene se ma ye hu ni bi o na ma me se ya ye na fam nko ye baby obi afle ya me nko nti be ya twa nyume be nyumele 9 mu honom na obae be 9 o ma me 6 ada na o 6 akra no nti na me se ma me nti akra no be 9 yanko ana obae no be ka chem se bebe se me one ma me ne kasa se opese odini o ma bi fi South Africa bana ma me yenko ne yenkonkoje ti ma me ka se me ka che me nwanwe na me nwanko she edan ya ti na me nwanka se sister ma ka bi a yenko ne be kona funwo am so okay nti one ma me ka se we na ma me ka se o de yenko ne yenkonkohwe ti me ne me bla ko aka krami edru ni fie ho asi edru ni fie onum no ka che me se o ka che me bra se me bra nje no ebia onto nsuo krom ho melen na hwan na enu mu nsuo no bia pai se su kom de no da bi o so onto nsuo mre won onu amu ti me bra ji scan no okoe no so ko to nsuo na ba to kwa ko to nsuo na ba no bi e gate nse me nrem na me se gate ben ya ne dan gate me nrem ho ye nrem ti me se wo na di kan fi se ha se me nim ha se be ma no fa wo wura ni mu ana fa wo dem acho Varandem. Okay, stylish minim sem foni no one of the buy no I ready fatu subi na ye nhwe ba bia be ma no efa no menim se kedi dia tum dia na ye nhwe fi se me de me mete ye ne se ofa wo ewura no mu nya dem timu de he na enokure acho ho ye new site ntina meka se ho ye nwam Debbie new site be a new site but me pese me hu se tie de nti ma me bisa ne se so fa wura mu ho asem ka wo ho odi uko ne dem nso mu asem ka wo ho iti he poti ne si ye nwam ho no fa kan da se me am in pentro me penokure fisa asem no no kure ne puma si brenti ne wa what did you mention na se iti se bi afadie nti na wo ka ne sa fa fadie to nchen de be sie na se awie iti wo bo ma me ne so fa wuram choma kanchem o se an kanchem ma wanka besi ne nyina wo me onim ba so ase me de na kwai Ebuakwa police station na me catch ma me se ma enrem no fa nti ade na ma me wo twa troso fa oba no veranda so me nene ko hwe efie na me se enye fa ana wono dai eno wati ha nti ekoso no balanda nti na me de me mehu ena me efoni anyway ma fa anto so ana hana seni odi ayenkoye ni mu because na me pese nyina ye hwe ne ye judge ewura mu no fa wo no makes the case a very criminal case o fa wura mu dia a different and of fa wo ne dem mu dia still ni nyina ye rape case there but so fa wo dem mu a different of fa wura mu a different inti the last question of bisa which of fa wura mu and now fa wo dem true inti ram nu o ye den o de to form o ye den production mun carry stylish yanko acho o mi amensa we ase na
or 10 me senkam or the nine share me na yet seen. To me talk from no mea me na me pianist into mea men sorry say ti nam pejako shwa na ye me. Enti o de nine cream wo hwe fom ewura ni mu. Na se bibia ansa ho fom wo flat sa no die. Now she den. I shall not me say under na straight dress. O sha underwear any straight dress. E free baby amomo wo no ne baby a wonu ane koto nsuo no. Na kwan no ete say. I shall be wo. Bi wo ma obedi be minute dodo say ansa no aba. So man take care. Okay, nti o cream me pese me hwe de esi ye. O cream wo hwe ye no. Ah, wo do to form ho no da bi me ye. No ye de. Ana orom ntina mi yesi intimensa we no oyeye no omi aye ntina e me ye nti metiantem honum ye new site nti obi a emfi Na wo tie mo sen obi njimi obato obi a emfi obi ama na ono be ma no so no hyeden ajo no she short sneaker bita o hyeden no she short sneaker. Office South Africa buy o ma me so share up and down ne kambu kakaka no nti wonya abotre ro kambu na kambu ni hye no odi babutu so no die na kambu na kwa mu odu nti kambu ni hye no no die na kambu ni na hye nti o ya sa de dia sem no ka kire wo na wo so wo tie mu no de na obema no kan Odene sa kata man odene sa kata wa no ewe mo no da mpre do sen Chomi baako. Hey. Ajua. Kanokre. Ono da mpre do say. Cho baako. Na de na akoka menu. Ade atoni no. Mi penokre metimi ehu de me yabo wo. Ono da mpre do say. Cho baako. Baako. Okay. Ono wie ye no. Edi how many minutes ansa unu ya na eba? Eso wie no aminya ni team friend and oh fast and oh peja mi see honum na o share na agency na o share da kogina e kwantia bi said de o nanti na wo fa be ma pen sorry I'm your virgin sure dey the first time I fa be ma na wo sa time a be ma no ne wo onu wunya sa kita wo de no wanya viezen so na mo 12 years and ansa na ebesi no afa be ma pen a o school ni ana onu so no e praga driver so na praga right onu so e praga driver agita ti men ka wo nya asem o won gba me kire wo sa de ni free ba no onu so e praga driver ba ne say no onu so ne no kokotena o fa o I said 31st night and near BBC 1st January mo aya ko bompa ye This is gender. Emuna I say wa sorry them no frame. Okay. So frame na me ko na o ka say ehu wa chu na wo hu sa boy bi na ye nenete. I say okay, Tobo, I'm sure about Facebook, Instra 104.5, YouTube no, Instra TV, tutu member some me dem no be kire obibia. Wo de bra. Na ye nyina ye nya analysis wo video no ho. What about Facebook? Facebook to see Facebook to see any ka about time sorry and koda bani adoso enya asem ketwa bra Facebook Instra 104.5 YouTube Instra TV na for TV ne to Adom TV be hwa de bi sese mame ai so be on me die. Enti fie be na camera ni wura no Ashe honum be ma ni fie no enti na munya no fie ho ewura no no da wo ne so kona hasi no nchemu ho kasha na aso kwa dia mame sorry fade ne bo wachi so dem nyama kan David wo de be try ni say tena ha say na akwara ni jaisu ana de na ba pacho mumma say eti ayi e friend say ade sanso a ho nipa bi ani ho bema no ne wane te so dem ono kwa na to
Dede no ye no. Ebeba o microphone. Bra. Bra, what bra, sorry. Di we kita. Na me baby aduru na ni bra ba. Na me misa ba ye ya sembi. Enti ewura we mu no no dae. Okay. Na me di nkomo bi ansa na ye ba we so. It was 31st program driver first one the friend we no say what then. Masa ba video no so. No, catch him say minim boy asana onu nso chimoto aso mu yisment wo ye kwan ne so. Ti ya no hu ya no afre mo ho te se ne akase ho nti first one the end ase park so ena one me dai park so na no so abobe sen ahwa ni mebe 9 ekobon God have ase 9 10 ho sa bre ya na mama we we chuna mama wa sorry de o wa sorry dem ti who dress ko 31st na wo sa na we dey bia na wo to nyomeboa me so na me butu o tabi so ho e bom paye se na anti 9 na so we na mo wo park ne so Acho onu mitu abam. Debi mem meni akwa na kasa enti ano so incident this is saying e den no kan otimi nya ho kwan no dai onu so sa o clean me bo honum no ne me dai na wo de wo bia cream bo ho me this insecticide spray bi be fa wani ase mo wo cream bo ho sese wo aso dem no afrew you know the mission when the mission can do 9 don't pay for us right them say okoshia no so there be no na ye ne na ni ase be 7 ya no the motor be si ani mo ne ni di nkomo ne ye sere ni nyina ho ma mehwe na oba na da fo ne ma na ma mi ne ho no ya no we so ya no wo fi ase ye fie na ni menwu akakra wo ho no ti ya na odi moto be si wa no afre na me ni nua no yakoja na ni di nkomo no wo sere no akase wo ko ne akase yu eti wodu park ne so no so de na o ka kire wo e ho so ye wuram saa na si afa wuram mu mienu wodu park ne so de no so kan ajo ka same mudu wo ka de o refi Majini nyechuma Mudu park ne so ho no first one no okade ndi asem no kache 31st no okade asem on so ka so opew o shonde no wedi kan aka so opem ama waji atum ti Mudu park ne so no ka sen God have mercy upon us. No me pese me hu se eye onu ne break you virginity ada some qualities bi o are enkoda na sem no ba say ya me dia na me ni bresam chen me kunu aba me kunu manam ni kunu so leti he kwasa asem ku aje wonsem enye wonsem ha aje wonsem se enkoda ni nyina wo enkoda 12 13 14 nyina ebetuetua wo nyina pa esa enso ye ntimi hu anopoma sebre ena akoda bi 14 years why family planning adenti nti o ka say adwa kasa me woni enkwai o ka den bese mu so ono so for say wana ana no de wa fru pem na no ne yesa no me o say no me fa be mada na on fa be mada nti ono so o ya no so kiri mu hwe park no so na make what's the time of feeling okay na park no so you available adi they say be ma no yarehwe no a o shebo se ne wo beba enso de eduro no wasa shebo se edwada no beba de na opese o ka kire no Tome kasa kasi o so me ka chense ya bi tun kama no kasa o kasa obeti nti de opese o kan ka kire no ubo ni dey say hospa Oye die ni. Oye frafra. Oso ye die. Poor man. Pikin. Hey. tun kra no hospa me ka chense
baabe show bana na mintimi nkomi school. Okay. Why so listen me say o ma me ma no mo no yes no first one no mouse car. Actually no me friend me of akache ntina e kwa akwachi. Na mo koche no. Ono so ne ye mpem ba akopɛ. Prosper one na dam predo do say. John Miensa. Ese park ne so achi ni kwa wo sa musa akofie. Ewure ni mo achi ni wo sa akọ ni wo fie. God have mercy upon us. All right. Aja Gilbert, me ma wa ha o. Hello? Okay. Hello? Eric, Enko. Hello? Hello? Hello. Wakasana. Hello? Kedi chena ma yente nkana mimunia oka well, I don't know. Evangelist, mami 2 minutes but na menya fast na yande na. Naima. Ya minshira. Madam mami sanso na wase. Sa oje brenya kokoshe video no e baaye. Na na mofra abade chesa so odin de e fa ne kwa. Yenja wom. Nika mu kwadu ye omsole mu di akire abaya 12 years. O de nika mu kwadu ye den, wo de be ma ye den. Wa shempna empna twen ase at the age of 12 years. Musa mema say you come be ma wahu kraman ba. Na udi omachi saa. Den kwa na moji wo wiase. Den na moji. Ye nya mu den biem. Maso de den wo ammo be bre. Ombe samo mani mu fifire. Se na be ya mo be nya be papa ade asi. Enso esa nika mu kwadu nti na ma wo fo bre nyina ye kwa. Ha. We was say I was here yes you know kran ye say asem o ma me shaw na say 1 to 2 nyama yi na okonyin say na say okoye wa brabo basa no wantumi anwie school a I was say we ye adwuma na uti omoka I was say sa na ye ye punish o pa na who say yes abrabo na nafo aden de bia na mo from na me ba anyima wakwa ese den ko a de bia mamba mo ma me mo omudi yaw omutsi yaw say omo hu kra say omo wo aden den ko na moji wo biase ye kasa mo ntie okoye den wo be ma fi o ma me etse asori dem 31st night oti asori dem wo bom paye say abrabo ne be koso yi amam na wo so woji wani e wo park so abaya wo ma me kwa asole obedi na chi akọ wako bua na bom paye mo so agunya me so se obe ma abrabo na mo bon esimu yiye wo so da park so na woji gum afi ya to mo na afi na wa be ye wo to nka won fanye den wodi nsem sa na ya na adwen na ya na ewe sa bra na mo di nsem na ma adwen na ya na ewe mo so mo ko school nim dia no mo na bonsa tese mo fanye hwe nti awo se mo tena fie we ya de mo ko afu ma e fa so wo so na mo ko ya adwuma mo ko do an fa so wo so ehu nya se mo ko tena school dem because enen ma ya aba na nkola aba adwen omo no mo so mo ko school omo ko gentity e papa omo kra no ma se kra sen ye na no mo mpo first no pa na asa na be so bi abaya wani sen na ye nsem bebre na so ne aye komo obia enfa na ho wani sen ya nteden news because nipa bebre awo mo ware ntenye news e ma no on fere ti wani sen no de na ma woni ku o ka sheche mo munti na mo se ma brabo ne saa abuso mo me fa we enfantu ye ho fo awofo abinu mo so se mo hu sa sign we ya ya mo so mo ntu ho na mo na mo ntina so ntwen se e be gye nsem asa na mo tu ho na mo hu se be me bi bemben wo baba na wa hye niye
Wash me say you're going to crown a dim between, but it took my own comfort now because some brands or been bambing me or baba, a baby actually no I send a bravo, Eddie. Therefore, when you put to infant to your effort, near fear mamma and so, I had do this. That's a never sounds so dear shame, I will have you. Like video nothing share and subscribe for my medino, send a moon the dana and I could see at the perhaps so that's why you made this identity. Macrawa, no matter what.